dendamku dari generasi muda. Apa yang generasi perlu masih teleponi mak ayam lah ya. Siap-siap buat cikgu. Siap-siap buat adik kami Jupiter. Disikap lagu Nunekku. Tekan lama aja tombolnya, Bu. Ras mama kabana tapi sekali endah kena gua kapatuna sirang ras mama kabana lah tanggung sakitna ise beban sambarna
Janji aku janji kena ku sayangi jendana hari ku budi wari. Aku ku cuma nandi birin adina kena tiap hari lawas ku tiga muli ku cuma nari kena lengam muli 3 hari isi siradakan nande biring pengharapan kerusuh mama karondu nande biring iba bandu kaperas tongging bengkau taruma kabang-kabang epe inget namuli kuasarna kam engkai makana lamulih-mulih rembus angine ngok ngelungunan bermine janji kelkam barenda itemanindu aku suari berengi adina lembu jemak nalina hadina kena kadeiduku jemak ngeda geningku ngalamu kena adina lembu jemak nalina biri hadina kena kadendui jemak uga ngeda geningku ngalamu kena. Satu, hai, inilah dan bersama, lah waduh kolong-kolong. Bukan di nunai panmin, adina perigu adina, tawa tek. Boleh emang udah. Boleh, bersama peluda ali, kerinang beloh. Perhatikan persoting. Iya. Pengharapan kerusur mama karondu nande biring iba bandu kaperas tongging bengkau taruma peri si kabang-kabang epe ingat namuli kuasarna kuasarna lah kujange kujasarna nine kamena laki nariman kujasarna peri kabang-kabang lain namuli kuasarna kujasarna peri si kabang-kabang kau epe ingat namuli kuasarna jaya sarna terus karang loli jai
mengkai makanan. Hai. Kujasar na. Dasar perik lah. Oh, jasar. Adi perik lah kam sabel banasar. Jahaning ku ngai. Dasar Lo kabaci kuja. Asar perik. Jelas sih ya, orang tua kerina lah bagi hendu jasar perik. Lo kali jai. Boleh. Terempel dan. Perik si kabang-kabang. Ebe ingat namulih kuasarna. Balakang. Oh, bagaimana? Mengkai makanan nggak pulang-pulang. Bujur. Menjual-jual kita kena kok. Nusurita.